umugabo muri Amerika. Umugore ntagomba kugaburira umugabo muri Amerika utaramubaza ngo sigitoro cy'abandi bagabo bagikiranutseho. Ugomba gusigiza umugabo uzo kujya kumeza wamuretse se sheri cyangwa se niko basigaye babitanaga nyine. Umugore agomba guheshwa ishema mu gihe hahasoka list ireba abagabo akarangiza nk'umugabo wiwe. Nindi voilà niko kuba ufutunza umugabo. Ariko umugore wese uri hano muri Amerika uri muri Canada nubona list iraje ukayibura nk'umugabo wawe uzomenye kuko ufite ikibazo mu rugo. C'est pourquoi rero umugore agomba gushishikariza umugabo kumubwira ngo umusanzu wa ubwoko urawutanga. Ica abandi bagabo bakanuriye ubwo kiguhesheje amahoro cyangwa kikubujije amahoro. Ukamenya ko umugabo abuza amahoro kubera abandi babuza amahoro. Kandi wabona umugabo wawe ari mu bihe byo kunezerwa abandi bahabarira ari abandi bagabo. Ukamenya ukashaka impamvu ukamenya impamvu bigenze gutyo. So abadamu nibo sawa uyu munsi. Bashishikariza abagabo kuja baje on same page n'abandi bagabo gutanga imisanzu. Icya kabiri n'umugabo abaza umugore se wa mudamu we ko abandi badamu bafite ama association yo gukorera ubwoko iwacu bwo gutabara abandi badamu ubabamwo niki kibura umugore amubwira ati nje sinkora nabuze uburyo nije mu kubera ko dakora. Umugabo ubwira ati gendamwo uko ushoboye kose ariko tuzakorana. Wanubishije? Yego. Nimba ufite abana bakuze ubinjize mu nzo ati se sha kwiwanyu hari abasore babajene bemere kwitangira abavyeyi bemere kwitangira izina umunyamurenge wewe uri hano muri Amerika utariyo ukora iki? Wicarana n'umwana umugendesha inama mwumvisemo kuko ejo nufa uzobusigiye abanyamurenge undi mugabo. Ariko iyo umwana wawe abonye uri umuvyeyi udafite udatanga umusanzu w'abavyeyi ubwoko udatanga igitoro kavuga igitoro nibwo abantu bacumva neza. Ntugira ngo wa mwana azagitanga nufa azamakomereza muri wa murongo wase Imfizi y'intama ngo zitega nkasi ntacu uzobusigiye ubwoko. Ariko igituma uzosigira abanyamurenge bati ndapfuye ariko mbasigiye njewe hano mwisi nuko uzomusiga ku ikaratasi y'abandi bagabo. Nico rero mu minembwe rero hari umutekano kubera kuko abaturage bararyama bakanavuga ngo nimba ngiye kundondo kaba ncunga umutekano n'abana bacu nta kibazo. Ariko ugasanga tujuru muri wa mutekano wiwe hari bizabuze bimubuza amahoro. Umwana ishuri ibitaro mu gihe yarwanye imbuto mu gihe akeneye guhinga ubushobozi bwo guhingisha kugura ibimuhenze kandi birangurirwa ahantu yogera ibi bimubuza amahoro. Sinzi ko wanubishije cyane cyane. Ariko kandi umutekano w'abanyamurenge uri mu minembwe uri mu rurambo uri mu ndondo harya hari abantu bacunga umutekano nyuma yaho ngaho nta mutekano bafite kuko kandi ubabuza kujaho bashaka. Yego Voilà. Sinzi ko wanubishije neza. Nakumvise cyane. Rero ibyo ngibyo mbivuze gutyo turashimira twirwaneho yagaruye umutekano ku baturage ukungana kose basinzira kuko babafite. Bazubishije babasinzira kuko bafite kuko na mbere twigwaneho itaragenda aramara amarango hari abari bahasanzwe ariko abaturage ntibasinziraga. Twigwaneho n'abaturage birwanaho bari mu marango ya Rutigita bari muri aramarango yose akengere bari hara hose akengere hazungurutse minembwe. Ariko ubushobozi bafite ntibungana n'ubwo leta ifite. Ariko igihe leta yari muri aramarango kera abaturage ntibasinziraga kandi hari ubushobozi bunini. Ariko uyu munsi abaturage basinzira bitewe n'abaharyamye. Sinzi ko wanubishije neza. Mutagira umutekano bivanye n'umucunga umutekano. So turabashimira rero titwereka ko bashimira. Ariko icyo dushaka rero nimba hari abashinzwe umutekano reka turegerageze natwe abari hano muri Amerika n'abari muri Australia na Canada dushaka amahoro. Nimba ndi umugabo wosinzira abandi bakanuye nitegure ko umunsi bazasinzira nzakanura. Ariko nimba shaka kwirinda kuzakanura ejo nuko nkanurana n'abandi uyu munsi kurenga ejo basinzira tuzosinzirane twese. Kandi biragatsindwa umuntu kuzasinzira ibitotsi atigeze akanurira. Kuba ngo uzisanga aho usinzira ariko utarigeze ukanura kubera aho hantu uzugera mu minembwe ushika usasa imatero ryamusinzire ariko utarigeze ufata umukingi wo gukanura n'abakanuye mu marango. Icyo kinyamara mpamvu ko uracumva neza ni ukuvuga ngo nimba hari abantu babujijwe ibitotsi uyu munsi no kuba igihugu nta mutekano gifite tugomba kubura ibyo bitotsi twese kugira ngo dushake umutekano. Umunsi tuzobona tugasinzira uzomenya ngo ibitotsi mpansinzira naje nigeze gukanurana n'abandi.